naigira pagkataling umasulan ulan Ramadan, nayay pagpagalawron ukakalilidataw, lagi yung kutaka pagpagadiniran sa mga tournament. Agi yung kanan anda lagi danan, naway din nakapkabugang kaniyan sa bagar, wanawgid na yamap pagkadaiyan na sukab narkaw wallahu subhanahu wa ta'ala. Si Ibn Rajab rahimahullah na ayakatiro yan. So atigiyan sulan ulan Ramadan, nadaganganan amas sa amala ama pragunun. Sadin sa tao ama kay pusun sulan ulan Ramadan. Nadam ya pragunyan si ikulan ulan Ramadan. Kaya inusaran yan kung mga oras yan na sulangon may maanan yan. Na mga galabak, ada bang kitutumpok ko simbak wallahu subhanahu wa ta'ala. Namya papasrakan yan agiyong kutamadakal amapiya. So kapag nadairan ko mga kukuman si iku Ramadan, antunay mapapadalam ang mga kukuman si iku Ramadan, antunay mga galabak ang mapapakay si ikulan ulan Ramadan, lagu antunay mga galabak adi kapakay apong galabakan si iku Ramadan. Yung kanan kapag nada si iku kukuman, sa dapan nakapakataling umaulan ulan Ramadan, napadanan si iku pinaka-importante. So Imam Ahmad rahimahullah, nayakat teruyan, at tigiyan naman ay, لا ينبغي لأحد أن يدخل في عبادة حتى يعلم ما يصلحه وما يفسدها حتى يعلم ما يصلحها وما يفسدها. Di mana Imam Ahmad rahimahullah adi tigian kepakay si kutaw ubas kaniyan sulod sa giyang kutwa simba taman sa diinian katawan antunay pagkaumpiyaw sa kapunggalapakan niyan sa giyang kutwa simba nagu antunay pagkabinasaw sa kapunggalapakan niyan sa giyang kutayamanan niyan na simba. Mga uripan na wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikalimati mga ulama nagiyong kutayamanan niyan nakasiyapa si ikuras. Giyong kutwa kasiyapa si ikuras sa dapan nakapakataling umaulan-ulan Ramadan. Isaap kayo ng katano, sangkay ang mga darapatano, sagiyang kaya pitibarangan ang mga ingatano, naigirap kataling umasulan-ulan Ramadan, nayay pagpagalawron ukakalilidataw, nagiyong kutwa kapagpagadiniran sa mga tournament. Agi yung kanan anda lagi danan, naway din nakapkabugang kaniyan sa bagar, wanawgid na ayamap pagkadaiyan na sukab narkaw wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayamap pagkadaiyan, nagiyong kutakapang galapakang kasiko simbak wallahu subhanahu wa ta'ala. Anda din ikiyapakatali umaulan-ulan Ramadan. Naigirakwan na dakatun si ikwayamanan yan na mga masjid, adito tarawih, o di na anda ni kapakapasado tarawih, na yamaanan yan na miyang ada sa mga tao karusiran sumyong sa giyong kutayamanan yan, na di gita-gitaan, na isaanan ng mga urip na wallah, akinangalan sukay ng katanuron, ansun dalagidanan ang mga galabak, na pagpakailanganan si ikwayamanan yan na mga oras. Si Ibn Rajab rahimahullah na ayakatiro yan. So atigiyan sulan ulan Ramadan, nadagangananan amas sa amala ama pragunun, na sadin sa tao adid na mapragunian, sadin sa tao ama kay pusun sulan ulan Ramadan, nadam ya pragunian si ikulan ulan Ramadan, kaya inusaran yan kung mga oras yan na sulangon may maanan yan, na mga galabak, ada bang kitutumpok ko simbak wallahu subhanahu wa ta'ala, na miya papasrakan yan agiyong kutamadakal amapiya. Mga uripan wallahu subhanahu wa ta'ala. So maanan yan nakapagkataling ulan-ulan Ramadan, na panamanamaran tano si iku mga ginawa tano, si iku mga pamilya tano, mga watatano'y masyap tano siran, sang gulalan si iku ay maanan yan nakipsugun tano kiran, si iku kang galapaka, si iku mga simbak wallahu subhanahu wa ta'ala, kagiyanan ni emaanan yan nakaptagumpiya tano sang kaya dunia, ayamala na si isalungan na amori, balasang kanu wallahu subhanahu wa ta'ala sa madaklamapya, sa isang paitan wallah, si ikulan-ulan Ramadan, sa kalangulanguan tano din na amapipiyas mga ginawa tano, na gumada sa emaanan yan na magagadam tano mga padikit. Allahumma اغفر لنا ذنوبنا جميعا يا الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن على صحة وعافية اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن على صحة وعافية يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فردهم كيدهم يا أرحم الراحمين
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجمعنا جنتك الفردوس الأعلى يا الله كما جمعتنا في بيتك هذا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.